Chiza chamahuro yaruja unyengera mirimbo ya Mose maze tubane na Yesu. Don't have to come. What is it? Dusenga Imana. Amen. Data mwiza umuremyi w'ijuru n'isi, iki kiyaga n'ibirimo byose, izina ryawe niryubahwe. Amen. Ubwoko bwawe turashagaje hano nkuko Yohana yarashagaje ku ruzi Yorodani kugira ngo abatize ubwoko bwawe maze bihane bongera bategura inzira z'uhoraho. Amen. Tuje imbere yawe urihanga ryose Mana kugira ngo tubaherekeze muri iki gikorwa, maze noneho ndakwinginze ngube hafi yacu kugira ngo iki gikorwa gikorwe n'abamarayika bo mu ijuru. Amen. Uwiteka Data mwiza niwe washoboye kuturongora kugira gushika ahantu, dusabye umutekano mwiza kandi Satani n'abamarayika biwe bose tubamiriye kure, maze ububasha bwari bwo bwiganza hano. Amen. Dasabye abamarayika batacumuye ngo badukikiza aha hantu, maze tugirire neza, uduha akayaga keza, uduha ibikorwa byiza, iki kintu cyose gire ku rutonde nk'uko ushaka Mana. Amen. Hezagira abakozi bagiye kuri iki gikorwa, hezagira abagiye kubatizwa, ubagirire neza ubunguka umugisha, maze iki gikorwa gikozwe kibuke mu mitima yabo, babone ko batanga urugendo rwo gukurikira Yesu Kristo. Amen. Nuko ndagusongoze kubana natwe, uturongoze umuntu bwawe n'imbabazi zawe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Murabona ko mugiye kwinjira mu mazi kandi ijambo ry'Imana mwararyumvise rirabafasha mu gufata ingingo yo kubatiza. Twagira tubasabe kumbure umwe atubwire mu munota umwe atubwire igishinga ntahe ciwe yoba afise muri aka kanya kumba yinjire mu mazi. Tubahaye ikaze. The reason why I'm getting baptized today was a friend of mine. When I used to be sick, everybody knew I used to be sick. When I was sick, I felt like God had left me. I felt like He had abandoned me. And I had decided that I didn't want to be a Christian anymore. But one night, my friend called me and told me to remember the verse in Matthew 11, verse 26. Come unto me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. And they told me that God has not forsaken me. He's still with me no matter what I go through. So for that reason today, I'm getting baptized. Amen. Next one. Muri makavuze yuko ati igihe kimwe yararwaye aragwara aragera kure, hanyuma noneho wewe aribaza ko Imana yamuhevye, ariko umugenzi we yambwiye ati haracyari hakanya hari ivyizigiro, maze yumva ijambo riri muri Matayo 11 umurongo wa 26. Uno munsi rero yafashe ingingo kugira ngo abatizwe kuko afise ivyizigiro Imana ikimufise ku mugambi mwiza. Amen. Nanje ntangura gushimira Imana yampaye kwimenya neza. Amen. Nakoze igihe kirekire nkorera muri Sunday ndi umuvuga butumwa ariko ntaramenya ukuri. Amen. Niravuga ubutumwa ariko ubwo butumwa abantu bakabwumva ariko twese nta numwe yari bwamenye ukuri. Amen. None rero ubu namenye ukuri, ubu naramenye ukuri kandi naranka abantu bitwa abasabato kuzi wanje. Ndetse nagomba no kubafungisha kuko nababwira ngo mwebwe nimwe mwishe Yesu, nimwe mwishe Yesu. Ivyo vyagezwe muvuga byose yabibambye ku musaraba, nta byagezwe bikiriho kandi biganza abantu, ubu tuganzwa n'ubuntu bw'Imana. Rero ndashimye cyane ko Imana yampaye kumenya neza nkatahura ukuri kw'Imana. Amen. Kuko ivyo nagenderamo nihenda ngo n'umukristo ariko ntari umukristo. Ubu rero niho nagiye menya neza yuko ndi umukristo, ko namenye yuko amategeko y'Imana atazigera ahinduka na gatoya. Amen. Murakoze. Amen. Ukurikira.
nanjye ndagomba nshima Imana, ndashima Imana cyane, Imana yandokoye. Ndakuriye muri Sunday, mbatirizwa muri Sunday. Iyi Sunday rero niyo twita isabato kuri twebwe. Mu kwiga igice bavuga ngo mu kwiga by'urubatizo bavuga ngo tugiye kubigisha ngo igice badutwaye mu mazi tukwete kubatizwa. Iki gice cyasigaye urumva ko bagize ibanga ntibatumaririza ngo tubyumve. None ndashima Imana cyane, ndashima Imana cyane. Amen. Imana yompa nkasika ku iherezo ngihagate. Amen. Imana yampaye kumenya isabato. Amen. Ndahora bavuga ngo hari amabwirizwa, bamwe bakavuga ngo amabwirizwa y'Imana ngo Yesu yarayahambye ku musaraba, ngo yaca wisireka ayo mabwirizwa ngo ko wiremereza. Ndababwira nti rero jewe simenya gusoma, ariko mwemwe mumenye bandi barobwirwa kuri wa munsi ngo muveho mwakora bizibura. Ni bamwe bakora ibitangaza bakavugishwa ariko batavugishwa n'Imana. Ndashima Imana yanze yandokoye, nkamenya ukuri, nkatahura amabwirizwa y'Imana. Igikuru dusengeranire kuri wa munsi turobonane twakaka, murabona ko turi nk'abamarayika. Imana ibahezagire. Nanjye hari akabazo kuvuga. Yewe nanjye nasengera mu ba Pentecost. Mugabo mu ba Pentecost siho nabanziriza. Nagiye gusengera umuntu yarazarantuka mu ba Pentecost, naho ni mu ba Moromoro. Kugeza aho ndabimenya ndavamo nanigera mu ba Pentecost. Biye mu ba Pentecost nsangaha mu kwiga mu badiri. Ibyo nibyo nashimye cyane kubera yuko naze kuguma ndi mu ntozenya mu banyabyaha mbere. Ubundi akurikira Imana ishimwe. Amen. Jewe ni ukuvuga ababyeyi banje bari abagatolika, ubwo bamaze kumbyara narabatijwe muri gatolika, noneho muri gatolika nanduka ndavamwo. Mu 97 niho nabatijwe muri Pentecost. Muri Pentecost narahize abapasitori benshi twari tuzinanye, n'ubu abenshi turazinanye bari ngaha muri Australia. Ariko kuva aho nziye muri iki gisagara inje gusengera mw'iri dini ryacu ryo kubahiriza isabato, niho numvishije ukuri aho kuri. Kuko mw'iyo mibatizo yose ya mbere ngenda kubatizwa bambwira ko mbanza kwiga igice, ariko icyo gice sinatahura icyo ari cyo. Kugeza ubu rero mbonye yuko hari ikindi gice bashize ariko ikiki nizi no munsi. Amen. Ni ukuvuga abapasitori benshi n'abandi batandukanye nabwiye ko ngiye kubatizwa ubugira gatatu, barambariye ngo kubera icyo ubatijwe ubugira gatatu. Ndababwira yuko mumbatiza mwanyigishije igice, ati ubu nize byose. Nicyo gituma Amen. ni ukuvuga hari umupasitori bita yaramterefonye ejo bundi, ndamubwira ati bana ngiye ngiye kubatizwa. Arambaza ngo none ninda azokubatiza. Kuvuga hari amajambo nanditse hano umuntu namwishuye. Ni ukuvuga amajambo namwishuye yari ari mu ntuzenyi mu ibyakozwe n'intumwa 2 igice 37 kugeza ku 38. Ndanamubwira yuko Yakobo muri Yakobo 2 igice 10 yuko handitse ngo mu mabwirizwa yose ko dutegerezwa kuyemera yose, ariko dukoshejemo rimwe yose abapfuye. Ubwo ndakomeza kumubwira ati kandi ngira ngo ngere ikirenge mu cya Yesu, kuko na Yesu yarabatije. Ndamubwira muri Yohani 3:13 kugeza ku 14.
muri Mariko 1:9 kugeza ku 11. Ndamubwira Luka 3:21 kugeza 22. Aho naho Yesu nawe ubwiwe yabatijwe. Ndamwereka n'ahandi mu byakozwe n'intumwa 19 habatijwe abagabo 12. Ubwo rero amaze kubyumva nk'uko yarambagije ati none uzobatizwa uri umwe? Ati no, ntabwo nzobatizwa ndi umwe, ndi kumwe n'abagenzi banjye. Atushimushima ati ndi kumwe n'umutama bita Yoweri. Ati na Yoweri azobatizwa? Tega azobatizwa. Icyo yanyishe yambwiye ngo bye bye. Ubwo rero ndashimira Imana ko Imana yampishutse ikanyereka icyo gice kindi cyari cyanyegejwe n'abasanderi. Abo natumiye bose barambagije ngo mbega ninde azokubatiza. Icyo kibazo ndibaza cyoba cyaranabashikiriye na mwebwe. No kuvuga icyo nishyuye nababwiye ati nimusome muri Yohana igice 4 ku murongo wa 2. Ati Yesu ubwiwe siwe yabatiza habatiza abigishwa biwe. Nico nabishe. Amen. Banishimwe cyane. Amen. Next one. Maranatha. Yes arad. Muri makeya yewe ndishimiye umunsi kubera yuko abasabato nabimviriye kuva kera. Kuva nkiri mutoya, ariko ndabona uyu munsi niho Imana igiye gushitsa isezerano nasezeranye. Amen. Nta yandi mfite nawe. Amen. Nijewe Matiyasi. Nabatijwe musarani batetikose. Ariko nezereya ndafata itabu yo kurwara kubera umwami Yesu yarangije. Amen. Ankurayo mu kuzimu. Isafari zigira 4 nzuka niyumvise umurongo rero wavuzwe n'isi ibyo nariye byose nabitatitse ngikuramo n'inzigo n'iki cyose niyo ndamukurikiye mu kirimo cya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Nanjye no gushima Imana, ndashima Imana kweri. Nanjye nabatijwe muri Gatolika ndayivamo ngenda mu Bapentekoti, ariko hose nta muco nari bwabona. Nshimiye Imana kubera yanyeretse uwo muco, kubera hariho benshi badashobora kuwubona, ariko tweho n'ubuntu bw'Imana twagiriwe. Amen. Ndashimiye Imana kubera yanyeretse uwo muco, nanjye nkaba niyambuye Sunday n'ibirimwo byose. Amen. kugira ngo ubwo barangije gutanga ubuhamya bose nongere haka akajambo kamwe gusa. Usomye mu gitabo cy'ibyashuro Yohana igice cya 7 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 havuga iby'abamarayika bane bafashe imiyaga y'intambara ngo idatera ku isi abantu b'Imana batarashyirwaho ikimenyetso. Kandi isabato nk'uko byanditswe muri Bibiliya, muri Ezekiyeli, mu bitabo byose no mu Kuvayo, handitswe ko isabato ari ikimenyetso cy'Imana. Nuko rero abantu batari guhabwa ikimenyetso cy'Imana bafite ikimenyetso cy'inyamaswa, aricyo cyitwa cya gikoko, aribwo ubuyobozi bw'idini ry'i Roma ryayobeje amahanga rikayatereka inyigisho zipfuye zagereranijwe n'inzoga muri Bibiliya. Ari nabo batigeze bereka abantu uburyo bakwiye gutandukanya ibyera n'ibitari byera, ibihumanya n'ibidahumanya. Za nyama zipfuye zose abantu barya, kandi Imana yaravuze ngo ababirya bazagira gute? Izabimariraho ishavu. Ubwo rero uyu ni umwanya wo kwakira ikimenyetso cy'ijuru kikaba mu ruhanga, si ku kiganza. Imana ishyira ikimenyetso cyayo mu bwenge, mu ruhanga. Ariko igikoko cyo ariyo nyamaswa ipfa kugufata no ku kiganza ngo ishyiraho. Ikipa nuko ubona ufite ikimenyetso cyabo gusa. Wizere ibyabo ntubyizere, icyo bapfa nuko uforowinga Sunday kandi ari umunsi w'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubwo rero intambwe mugiye gutera uyu munsi, mwumve ko noneho mumenyana n'ijuru, mukagirana imigenderanire isobanutse n'ijuru,
ukajya usenga nka Enoki wavuga ati Imana nkora iki kugira ngo nkunezeze. Reka tubifurize guhagarara mu ruhande rw'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. yawe aka kanya gukora igikorwa cyawe nuko muri ihanga rikabona umurongo kandi byafashe kugira ngo bibire mu mazi cyangwa akabyereka nuko twavuye kwifuza tuvuze igihugu bagirire neza bakorore maze ahantu tuba umanire ariko leta igikorwa y'amaboko yawe kandi kugira marayika bawe. Excuse me, guys. Excuse me, Rebecca. Amen. At least someone cares. Ah, jeez. amahanga yose abigisha kwitonda byose kugeze byose Cleophas ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. 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 It's only me who's moving. Amen. Next one. Relax.
wacu hagati y'isi n'ijuru kubwo kwizera kwawe utanze ubuhamya bwo gukurikira umwami Yesu none natwe abagaragu b'Imana izina rya data twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Niba hari umuntu uwo ari we wese umwanzuro aka kanya ati nanjye mpisemo gukurikira umwami kandi mpisemo kwemera gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwanjye akabihamisha kwifatanya n'ubu bwoko bw'itorero ryasigaye ryitondera amategeko y'Imana arahawe uburenganzira bw'uko abatizwa uyu mwanya. Niba hari uhari agakiriza ukuboko ntago turuve mu mazi atabatijwe kugira ngo imbabazi zitarangira nimugoroba cyangwa ejo akavuga ati jewe baranteranye barankingiranye mu gihe nari mfite aka kanya. Niba ntawe uhari igihe noneho soza isengesho reka dusenge Imana. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu nziza ugira neza kandi uwera, wowe watanze iri tegeko ngo abizera bakabatizwa bazakizwa, ariko utizeye we ngo yizere ukuri ngo azabaciriweho iteka. Wohereje Kristo kugira ngo aze kugira ngo abamwizeye bose bahabwe ubugingo, ariko ngo utamwizeye ngo bamaze gucirwaho iteka. Niyo mpamvu twongeye gusenga mu izina ry'umukiza Yesu Kristo, turambuye ikiganza tucyerekeje mu ijuru, tumusaba imbabazi n'umugisha kugira ngo wewe kuri ubu bwoko bwawe ubakire, kuko wateye intambwe ikomeye n'igihamya gikomeye cy'uko batazongera gusubira inyuma. Batangiye ubuhamya imbere yacu, ariko cyane imbere y'abamarayika n'ijuru n'isi, ibyo bizababera umugisha. Niyo mpamvu tukwinginze ngo bakomereze mu masezerano Mwami uzabona. Dukundire rero natwe abatanguye urugendo kera n'abakirukomeje, uturinde kubona gusubira inyuma, ahubwo duhe guhagarara no gushikama mu buntu bwawe, kandi tubere umwambaro, maze ubutumwa bwiza bwo kwamamaza budatsinze butubere inkweto zo kugendana mu mihanda aho tugenda, tuba abakozi bakorana n'abakozi ba sakaminuza. Tugiye kuva aha hantu rero tukuragije inzira tunyuremo, ariko by'umwihariko tukuragije inzira y'aba bene data n'abashiki bacu batandukanye, kugira ngo barinde kuva mu bintu byawe